Bathong bešong tše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme go nyetlela dihlogo pele. Right here where we are, there are 36 houses that have just been wiped away from the face of the earth. Mopresidente Cyril Ramaphosa go rogile ka lefelong leo le hlasetšego kudu ke mafula ka Limpopo go lekola boleng bja tshenyo ya thoto ge šita le boikarabelo bja mmušo masetlapelong ao. During the analysis and the threat and risk assessment, it had come out that almost the whole of SAPS in Gauteng is working for the cartel. Hlogo ya lekala la bohlodi Lieutenant General Khumalo o re tshekatsheko yeo e bego e dirilwe e utulotše gore bontši bja maphodisa ka Gauteng bo bo šoma le digongwana tša bosenyi. Bešong thobela re a lamogela ditabeng tša leleme la Sepedi. Nna ke lebeseng ka dimengo me ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rrao ka Stan Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o gorogile ka lefelong leo le hlasetšego kudu ke mafula ka Limpopo go lekola boleng bja tshenyo ya thoto ge e šita le boikarabelo bja mmušo masetlapelong ao. Dipula tšeo di tšwelago pele di hlotše tshenyo ya mananeo kgoparara bjalo ka ditsela, dikolo mo di tlogetšego ditikologo tše dingwe di sena le mohlagase. Motsana wa Mbaola le Ngomo ka ntlenyana ga Kiane ke tšona tšeo di angwilego šoro ke mafula ao. Go kwa tše dintšhi re boledišana le mmegaditaba wa SABC Katlego Nyoni yeo a salego a eba fao lefelong leo le hlasetšego ke mafula go tloga go seng. Katlego Nyoni re a go amogela ditabeng tša rena mo go SABC 2. Ke a leboga go nkamogela mo ditabeng tsa SABC 2. Re botse seemo gore ga bjale seemo se bjang re kwele gore mopresidente be a le fao o fetša go katoga gona fao a e ka ba yena o rileng ge a lekola seemo le tshenyo boleng bja tshenyo ka kakaretšo. Seno ke nnete Presidente Cyril Ramaphosa o gorogile profenseng ya Limpopo kwa dikgaolong tso pedi, kgaolo ya Mopani gape le kgaolo ya Vhembe tse e leng gore di tswelela pele go itemogela ditshenyegelo ka ntlha ya dipula tse maatla tse e leng gore di tswelela pele go na mo mafelong jaaka motseselegae wa Mbaola mo e leng gore re bega mo teng bosigong jono. Mme Presidente Cyril Ramaphosa o gorogile mme baagi ba mo motseselegae ono ba ne ba itumeletse ketelo ya gagwe ka ge ba re ba na le tsholofelo fa ba tlile go bona thuso re lebile go tlhabolola ga ditirelo gape le go ba neela matlo a nakwana ka ge bontsi ba bone matlo a bona a itemogetse ditshenyegelo ka lebaka la dipula tse maatla le merwalela mo dinokeng tsa go tshwana le noka ya Mbaola. Mme mopresidente o tlhalositse gore o amegetse pegelo e laetsang gore go na le matlo a le 36 a e leng gore a putlame ka ntlha ya dipula tse maatla mo motseselegae o re le mo go one motseselegae wa Mbaola go na le mosimanyana wa dingwaga di le 4 leina la gagwe ke Siyanda Baloyi o e leng gore o ile a tsaya ke merwalela ka fa noka e leng ka mo morago ga motseselegae o e bidiwang noka ya Mbaola. Mme ga jana badiri ba tshoganyetso ba dira ka natla go leka go ka fitlhela setopo sa mosimane yo wa dingwaga di le 4. Mme mopresidente o ile a goroga kwa mafelong a mangwe jaaka Giyane mafelo e leng gore a tswelela pele go ama ke dipula tse maatla tse e leng gore di tswelela pele go na ra itse gore ba lekala la tsa maemo a bosa ba tlhalositse gore ga jana re mo level 10 e leng gore e laetsa fa dipula tseno di tlile go tswelela pele go na ka maatla. Mme ba solofela gore mo mafelelong a beke eno dipula di tlile go fokotsega. Le kgonne go boledišana le ba bang ba malapa bao ba amilego ke mafula le ka re hlalosetša seemo sa bona gore ke sa mohuta mang, moya go foka wa mohuta mang, gomme thušo e le gore ba e hloka ke ya mohuta mang? Baagi kwa mafelong a e leng gore re simolotse go a etela mafelo jaaka Bolobedi kwa ntlenyana ga Tzaneen gape le kwa toropong ya Giyane le a mangwe ba tlhalosa fa ba ngongoregile thata ka ge ka se sebaka ba tlhoka ditirelo mme ba lopa puso ba dirile boikuelo go puso gore e leke ka natla go potlakisa mananeo dithulaganyo tsa go ka leka go ba neela thuso ka ge bontsi ba bone
ba itemogetse ditshenyegelo re lebile dikgwebo re lebile gape go tswelela ga dikolo mme gape le tse dingwe kwa dipolaseng mo e leng gore ba itemogetse ditshenyegelo ka ge le bona mo ditshwantshong tse di tlhagelelang ga jaana bangwe ba baagi ba leka go fitlhela go tsaya se ba ka se tsayang morago ga dipula tseno tse maatla mme ba di isa kwa ba ileng go fitlhela manno kgotsa bodulo ba nakwana mme ga jaana puso selegae e dirisana le makala a go ralala le naga ba santse ba samagane le togamano ya go ka leka go thusa batho ba e leng gore ba iphitlhela ka se sebaka ba itemogetse ditshenyegelo mme ba ngongoregile. Katlegong yone magaditaba wa rena wa SABC re lebogile nako ya rena le tshedimošo yotlhe. Re mo leboga ka ona mogo re gatela pele ka tša gore go sa le bjalo gare ga dipula tšeo tša matlorotloro tšeo di hlasetšego province ya Limpopo le Mpumalanga ba ditirelo tša kakanyo ya boso ka mono Afrika Borwa go ba SARS ba tsebagaditše legato le lehubedu la bolesome diprofenseng tšeo ka bobedi. Setsebi sa rena sa maemo a boso ka lefapeng la ditaba tša SABC Mphora Simpi o re hlatholela ka botlalo gore a e ka ba temošo yeo ya legato la bolesome ye hubedu e ra goreng. Tobela ba goile ko gae nna ke nna Mphora Simpi meteorologist mo SABC ke tlo bolela ka dipula tše re di bonang tše dintšintši ko Mpumalanga le Limpopo. Pula tše di khosa ke lower pressure system ye e leng ko Mozambique ke ena khosang mathata a re a bonang a dipula ko Limpopo le Mpumalanga. Pula e sa le thoma gona mokibelo wa go feta ene sa le ena o tšwela pele le gane ya tšo e sana. That's why ya tšo South African Weather Service ba re bontšitše gore o tlo ba le level 10 warning ya dipula tše dintši ko poleke yeo. Level 10 yeo ke re bonang ka bokhibidu ka morago wa ka ke level 10 ko Limpopo le Mpumalanga. Now e phela sa le ena from mokibelo ya tšo mafula a mantši ke re bonang bile re bona ra se tšwela pele ko poleke tšeo. So kgopela batho ko gae ba tlhokomele e le dinoka di tlo tlala ba dulang kgauswi le dinoka ba nyaka ba tlhokomele le bao ba tlo sepelang ba tlhokomele se ke ba tshela dinoka ge di tletše le mo tseleng ba tlo ba mo tseleng go gopela gore ba tlhokomele ge tsela ba kry-a tsela e na le metsi a mantši gopela gore ba boele gae ka mokgwa re gopelang ka gona ke gore batho ba dule ka gae ka gore pula e re lebeletse gore e tlo fitlha go fitlha Sontaga e thoma bona Sontaga sebeke e thoma ke mo le pula e tlo thoma go khutša. So ani ya tšo mamotla lo ya ka mokibelo gopela re tlhokomeleng e le ko gae bana ba dule ka gae ba ska ralokela ko ntle ka gore pula e tla tšwela pele. Level 10 warning ye re bonang e tlo ba mamotla e tlo ba le go sasa ka mokibelo go ya lebeke thoma ke mo re tlo bona dipula tše di khutša. So gane ya tšo re gopela gore le tlhokomeleng e le ko gae ke a leboga. Yona pula yeo ye kgolo e hlotše tshenyo provinceng ya Limpopo le Mpumalanga go thoma bekeng ye bomme ba lekala la kakanyo ya maemo a boso ka Afrika Borwa ba lemošitše ka legato la bolesome bošegong bja maabane ditikologong tšeo di amegilwego ka provinceng ya Limpopo. Mafelo ao a amilwego kudu go balwa Kiane, Moeketsi, Tzaneen le Phalaborwa go akaretša le ditikologo tša ka tlase ga masepala wa Maruleng. Gabjale re boledišana le mokhanselara wa karolokgetho ya bolesome-4 masepaleng wa Maruleng e le go Taule Shai yeo gabjale a le go mošate wa ga Skororo go kwatše tša moragorago gabjale. Bagashai re a lamogela ditabeng tša rena tša sepedi mo go SABC 2. Thobela. Le ka re hlalosetša seemo gabjale ka Balloon, Mošate, Callias le motse wa Madaira ga Skororo gore seemo se bjang ke lenyo re nyetlela ka boripana. Seemo ka mo tikolong ya ga borena se ke se le gore se se šoro gampe ka gore ditsela di senyegile dinoka di tletše le mebila ka moka e phophoma metsi ge re bolela re le jwalo go na le badudi ba ile goreng ba wetše ke mantlo le mantlo di metsi a tsene ka mantlong ene re sa le jwalo re lebile le seemo sa gore ngwana o wa sekolo a ba etswa sekolong sa se ya gotle o ile a wela ka gare ga noka ka mahlatsi o ile a kgona go hlakodiša mo le goreng o kgonne go hlakodiša mara dipuka tša gagwe di ile tša tšea ke gona metsi le motswadi o ya le ka go tshela noka dibuka tša bana di ile tša wela ka gare ga metsi. Bjale seemo sa ka mono ke se le gore se šoro ka kudu ka gore dipula tše di bontšha di tšwela pele gona.
le setse le boletse ka mokgwa o seo se bakilego tshenyo ka gona gomme nakong ye ntši re fela re bona ge tšeo di direga di ama kudu le mathale ya mohlagase a re ka re tshenyo ke e ka kang ga bjale ge ke bolela ke le jwalo tikologo ya gešo a ena mohlagase o emegile kudu ka gore tše dingwe tša mathale a wetše fase setšhaba gana bjale a sena mohlagase le tše dingwe tša dipala di wetše mo fase setšhaba se hloka mohlagase so re amegile ka baka la mafula re a bonang letšatši la lekgono gomme masolo a hlakodišo a eme bjang ga bjale re lebeletše go thuša badudi go huduga go ya ditikologong goba mohlomongwe mafelong ao a bolokegilego bjalo ka diholo tša setšhaba bjalo ka mmušo lena le thuša bjang ge le re bjale go na le badudi ba re setse re ba tlositše ka mafelong a bona go ya mafelong a polokego re di go ba thuša le go tšwela pele re thušana le bona go na le badudi ba le gore ba wetše ke mantlo re ba tlositše ka mafelong a go ba iša mafelong a polokego gore ba kgone go bolokega gomme ge le fana ka molaetša go badudi kudu ka ge e le gore ba le ba ditirelo tša kakanyo ya boso ka Afrika Borwa SARS ba sa re lemoša gape ka legato la bo lesome bošegong bja lehono mantšu a lena a ile ge le fa molaetša go badudi le e ka ba o mofe mo matšatšing a wa latelago re sa dira boipiletšo go badudi ba rena gore ba seke ba leka go ka sela dinoka tše le gore di tleetše ba šomiše mafelo a le gore a bolokegile ene re kgopela gape gore ba hlokomele bana ka gore le dikolo di sa emišitšwe gore bana ba seke ba ralokela mebileng ba ralokela le mo dinokeng ka gore a re nyake go tla go ba le dipego tše le gore a di gabotse so re kgopela batswadi le setšhaba ka moka ka karetšo re rwale maikarabelo a go hlokomela badudi ba bangwe modudi o mongwe le o mongwe gore re se be le dipego tše le gore di tše šoro tša gore batho ba lobe maphelo a bona ba ile gore ba na le mathata a gore metsi a tsena ka mantlong ba leke go ikopanya le rena re kgone go ba fa tlhakodišo ya kapejana Ntate Taola Shai ke molekgotla wa karolokgetho ya bolesomenne masepaleng wa Maruleng re lebogile nako ya lena hle le ge di sa leboge re gatela pele dipula tše maatla tšeo di bego di na le mafula di fetile ka maphelo a Segotlane le mosadi ka motsesetoropong wa Msholozi gausi le White River ka provinseng ya Mpumalanga setopo sa mosadi wa mengwaga e 45 se hweditšwe mesong ya lehono dikilomitara tše 5 le mo a gogotšego ke metse gona nakong ya ge ya le ka go tshela moedi wo o bogo hlatšitše tiragalo ye e tla matšatši a mabedi morago ga gore Segotlane sa mengwaga e mebedi se gangwe ke metse gona lefelong leo e lego seo se tsošitšego lešata ka ga polokego ya badudi mafelong ao a bago le mafula ge dipula dina Motsesetoropo wa Msholozi ba nyamišitšwe ke lehu la Esther Mathenjwa Esther wa mengwaga 45 mmagongwana wa mengwaga ye 5 o gogotšwe ke metse ao a bego a elela ka lebelo nakong ya ge a leka go tshela moedi ge a be a le tseleng ya go ya gae go tšwa mošomong maabane bošego setopo sa gagwe se humanwe dikilomitara tše 5 tiragalong ya kotsi I was hoping we find them alive because I was independent to her. She's the one who is helping me. I hit a stroke. I'm sick. I'm not normal. Badudi ba re maiteko a go phološa motho wa sehlabelo a ile a emišwa ka baka la leswiswi setšhaba se tshwenyegile kudu ka ge ye e le kotsi ya bobedi gona ka lefelong le go hweditšwe ngwana wa mengwaga ye mebedi a nweletše ebile a hlokofetše ka la bobedi. And this morning, the community of Msholozi, including the police divers, the diving team, we went down as they were searching. We found a body 5 kilometers down the stream, and she was already passed on. Go sa le bjalo, pula ye matla e tšwela pele gona ka profenseng. Dikolo ka Bushbuckridge le Nkomazi di tswaletšwe ka baka la mafula le ditsela tšeo di sentšwego ke pula. re sa buša re le amogela ditaba tša leleme la Sepedi
Hlogo ya lekala la bohlodi Lieutenant General Khumalo o re tshekatsheko yeo e go dirilwe e utulotse gore bontši ba maphodisa ka Gauteng ba šoma le digongwana tša bosenyi. Khumalo ba fana ka bohlatse pele ga komiti ya nakwana ya palamente ya ad hoc yeo e nyakišago bosenyi bo menetša le go šunyašunya nko ga boradipolotiki ka ditirelong tša toka. Ditatofatšo tšeo di dirilwe ke mokhomišenara wa sephodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi nakong ya kopano le babegaditaba ka July ngwagola. Kgwekgwe ya bohlatse bja Khumalo e be e le mabapi le go hlongwa le go fedišwa ga sehlophatšhomo sa dipolao tša sepolotiki. O ile a phula sekaku ka go kgatha tema ga PKTT ka go la Gauteng. O re PKTT e be e lebeletše go thuša ka go golega Katiso KT Molefe ga mmogo le go hlaba komankanna wa digongwana tša bosenyi Vusimusi Cat Matlala ka dipotšišo. O re PKTT e ile ya bitšwa morago ga ge go utollotše gore go na le tshedimošo yeo e šwahlišeditšwego go segongwana se sa bosenyi. During the analysis and the threat and risk assessment, it had come out that almost the whole of SAPS in Gauteng is working for the cartel. So hence then we had to get the combat team even from the PKTT and even the special task force that we used for that operation was not from Gauteng province, but was from outside Gauteng province. Khumalo o re PKTT e gopetše go thuša fela dibeke tše pedi le seripa gomme ya utulla mathaithai ka moka a segongwana seo. O re sehlopha se be se gopola gore sehlopha sa PKTT se a ba nyakišiša. We say that because whatever that we were doing in now this covert operation will find its way to the very same cartel. That is from the resources. I think even the vehicles were all over the social media. The vehicles with registration plates. Khumalo o bolela gape gore PKTT e hwela fela gore e thušitše ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ka Gauteng. O tlaleleditše ka la gore go na le maloko ao a nago le tlhahlo yeo e tseneletšego ka sephodiseng sa Gauteng ao a šomelago sehlopha se sa bosenyi. Mokgatlo wa Democratic Alliance o re o tseba ka lengwalo la go etokolla mererong ka moka ya mokgatlo go balo le parlamenteng leo le ngwadilego ke ngaka Dion George. E fela modulasetulo wa lekgotla la federal Helen Zille o re o tshwenya ke nako yeo George a kgethilego go etokolla mošomong. Zille o re George o tlogela DA pele a ka iphetolela ditheeletšong tša kgalemo. George o išitšwe pele ga khomišene ya mokgatlo go iphetolela go mabarebare a go nameletša megolo ka tsela yeo e sa amogelegego. Go bile le mabarebare gape a gore bahlankedi ba kantoro ya gagwe ba peleng ba go gobišitše leina la mokgatlo ka marageng. George o tšweleditše ntlha ya gore DA e goga ka nkwa ke mokgatlo wa ANC bjalo ka lebaka la go tlogela mokgatlo wo wa gabo. Re sa le amogela bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere e hlole ye mebjang ga JSE tswalela pijana ka iri ya bohlano. Randa e šomile gabotse ge bapetša le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo JSE yona e hlole lefase. Theko ya dirafia ka moka le yona e fokotše. Bagešo di fella mo ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X, YouTube. Ge šele nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go temo. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo SABC 2 le go legae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi Mashibe Kganyago gabotse. Mogedi wa SABC 2 ke tšena sebaka se ke go dumediše bošegong bo a ke re lebelleng tša maemo a bosogo tšona gore di re tshwaretšeng re lebelela jalo godimo go provinceng ya Limpopo go tsenelela gona go la Mpumalanga re bona gone le dipula tše maatla tše le gore di tla ka matla a dibe le gona go tsenelela gona go la KwaZulu-Natal gona le dipula tše maatla ge re tšwela pele jalo le tšona go dipula tše le santšane re di bona go sasa ke tše dintšhi jalo gore lebelela gona godimo go la Mpumalanga ka diperesente tše 60 go tsenelela gona go la Freistata go ya godimo gona go la North
north west re lebelela jalo bošegong bo ba kakanya boso ba re lemoša gore go tla be go ntse go ne le dipula tše dintšhi tša matlaka dibe gona go lebelela godimo go la Polokwane go tsenelela Mpumalanga gona le go tsenelela go la KwaZulu Natal dipula tšela re santšane re di bona re ke re itlhokomeleng ga re lebelela jalo ba sa re lemoša gape gore dipula tšele di tlabe di tseneleditše gona go la Eastern Cape go tsenelela Freestata go ya ona godimo go la North West ga re lebelela jalo gona go la Northern Cape go Apentini go tlabe go ne le phišo ye maatla a ke re tlhokomeleng re se ke be ra tlhola mello e sa nyakegeng ditemperature rena go sasa re lebelela gona go la Gauteng re lebelela dipula tšela di sa le gona re ke re itlhokomeleng Pretoria ka 28 Johannesburg ka 26 re tšwela pele jwale le tšona go provinceng ya Limpopo go la go sasa re lebelela gona Mosina di tlabe ntši di le gona dipula ka tše 29 go lebelela gona Polokwane le Seshego ka tše 23 gona ga Sekhukhune le gona re lebelela jwale wena le mogaletšana le gona Mamone le Jane Fess tlabe ntši le gona Bakersford ka tše 28 re lebelela go provinceng ya Mpumalanga dipula tšela di santšane di le gona Mašhišing re tlabe ntši re bona di le gona Sekhukhutsa ka 26 re lebelela wena o tlabe le gona Secunda Kinross le gona Verina di tlabe di ntši le gona ge re lebelela go provinceng ya KwaZulu Natal go la go sasa dipula tšela di santšane di le gona le gona ge re ra lebelela gona go Ulundi go tlabe go ntše go le 27 Richards Bay ka tše 28 go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa dipula di santšane di le gona Maletswae ka tše 28 re lebelela Mthatha le gona go tlabe ntše le tsene ka marung lebelela gona Makhanda ka tše 20 go provinceng ya Western Cape go la go sasa re tla itemogela gore go tlabe go fiša gona go la Vredendal ka tše 20 go tlabe go tsene ka marung Beaufort West le fiša ka tše 30 lebelela go provinceng ya Northern Cape go la go sasa di tlabe le ntše le fiša le gona re lebelela Springbok Calvinia ka tše 20 go provinceng ya Freestata go la go sasa le gona re santšane re itemogela dipula re lebelela gona Sasolburg le Frankfurt lebelela gona Bloemfontein ka tše 34 go provinceng ya Northern West go sasa ga lebelela jalo gona go la Mahikeng ka tše 30 Pedi Vryheid ka tše 33 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke ra e be boroko